sad dolazimo do glasovne promjene koja se naziva promjena L u O. Jel se neko sjeća šta znači ta, zapravo koja je to glasovna? Kada se L promeni u O. Jeste. Bravo. U O. Dakle, ova promjena je nastala još tamo u 14. vijeku i zapravo nekad se pričalo radil, igral i slično i onda u nekom trenutku to L koje se našlo na kraju sloga ili na kraju reči je prelazilo u O. Pa, na primjer, imamo, evo, nekad je bilo imenica stol, pa je ona, dakle, došla do te promjene i onda je L prešlo u O i onda je došlo do jedne glasovne promjene koja se naziva sažimanje samoglasnika. To mi je još jedna glasovna promjena, znači O se izgubilo, dakle saželo i onda dobijamo 100 i to bi bilo jedno sažimanje samoglasnika. Ali, na primjer, gdje se još javlja promjena L u O? Pa, na primjer, imamo pisala, ali, znači imamo ovdje, evo, znači u slogu, na kraju, L, ali kako bi glasio muški rod? Pisao. Pisao, znači imamo pisao, znači ovo L je prešlo u O. Znači to se često javlja kod radnog glagolskog prideva, uglavnom kod muškog roda. Zatim se javlja kod, na primjer, cela. A kako bi glasio muški rod? Ceo. Bela. Beo. Dakle, javlja se i kod nekih, dakle, prideva muškog roda. Zatim se javlja i kod nekih, dakle, u nominativu jednina nekih imenica. Na primjer, misli. A kako bi glasila? Znači, to je množina. Kako bi glasila jednina? Mislio. Ali misli imenica. Misli bi bilo gde je misao. Dakle, misli je misao. Dakle, imamo ovo L i opet prešlo u O. Dakle, misao. Zatim, ono što je jako bitno jeste da to možete i da zapišete, da se kod imenica na lac, znači imenice na lac, na primjer, čitalac. Dakle, promjena L u O se dešava svuda, sem u nominativu jednine i genitivu množine. To može da vam bude pitanje iz poznavanja pravopisa. Tako da, znači, kako bismo, znači, nominativ jednine i genitiv množine. Pa kako bismo promenili ovo čitalac po padežima? Ko šta? Čitalac. Od koga? Nije čitaoc, nego čitalac. Znači, ako se imenica završava na lac, nominativ jednine i genitiv množine imaju ovo lac. Znači, samo nominativ jednine i genitiv množine imaju to lac. Sve ostalo L prelazi u O. Pa kako bi glasio genitiv? Čitaoca. Od čitaoca. Kome čemu? Čitaoca. Jeste. Kako glasi akuzativ? Čitaoca. Vokativ? Čitaoc. Čitaoče. Instrumental? Čitaoca. Sa čitaocem. I o kome, o čemu? Čitaocu. Čitaocu. A kako množina? Znači imamo nominativ jednine čitalac, sad nominativ množine,
Znači svuda L u O, sem u nominativu jednine i genitivu množine. Čitaoci. Jeste, dakle, čitaoci. A genitiv množine, od koga, od čega, od? Čitalac. Jeste, bravo. Dativ. Čitaocima. Akuzativ. Čitaoci. Vokativ. Čitaoci. Instrumental. Čitaocima. I lokativ. Čitaoci. Dakle, svuda sem u, znači to možete da zapišete, svuda sem u nominativu jednine i genitivu množine kod imenica na lac dolazi do promene L u O. Da, osim znači, toga pričali smo o sažimanju samoglasnika ili disimilacija. Sad imate na 51. piše disimilacija samoglasnika, ali naziva se i sažimanje. To možete da dodate. Pa imate, na primjer, vo je nekad bio vol. Pa je došlo do glasovne promjene L u O, pa smo dobili vo i onda je došlo do sažimanja samoglasnika ili disimilacije i onda smo dobili imenicu vo. Isto tako i sokol. Dakle, bilo je evo možemo i taj primjer. Dakle, sokol. L je prešlo u O, pa imamo soko i soko. Dakle, to bi bilo sažimanje samoglasnika ili disimilacija samoglasnika. Ili imamo neko pitanje za L u O? Ne. Dobro. Zatim dolazimo do glasovne promjene koje se naziva gubljenje suglasnika. Stefane, šta bi to bilo? Ajde. Pa kad se suglasnik izbacuje. Gubi pod određenim uslovima, bravo. E sad, u kojim situacijama? Pa često se dešava da, na primjer, evo, najbolje je da uzmemo primjer. Primjer bezub. Kako je ta reč nastala? Znači, šta znači? Jeste, dakle, bez plus zub. Dakle, dobili smo bezub. Pošto imamo, znači, često se dešava kad se nađu dva ista, dakle, suglasnika, jedan do drugog, onda se jedan gubi. Ovako i dobijamo bezub. Na primjer, ruski. Od čega? Rus plus ski i opet gubimo. A na primjer, poreski. Uzet ću ovaj crni. Poreski. Kako je nastala ova reč? Od čega? Porez plus i. I šta se sad dešava u ovoj rečenici? U ovoj riječi, pardon. Jel se gubi z ili... To može prelazi. U šta? U s. A koja je onda to glasovna promjena ako z pređe u s? Sigurno. Kakav je s glas? Bezlični. Bezvučni, znači ovo je bezvučni glas. Z, Zvučni. zvučni. I onda
Ali ako je ovo bezvučni, Po mestu tvorbe. dobro, ali da li si siguran? S u šta prelazi? Zapravo, Z u šta prelazi? Znači, šta je bilo jednačenje suglasnika po mestu tvorbe? Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe je da S i Š pređu u šta? S pređe u da, pardon, šta se, izvinite, ja sam se sad, izvinjavam se. Dakle, S prelazi u Š, jel tako? A Z prelazi u Ž. E sad, nama treba ovo Z. Znači, mi ako bismo Z bi prešlo u Ž i bilo bi porežski. I zbog toga ne bi moglo da bude jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Nego, ajde vidimo, koji su nam zvučni glasovi? Šta smo rekli? B. BG. D. Đ. Ž. Dobro. Z. T. Ni. Ne. Baba grdi dedu, đavole živi, zašto? Džangrizaš. Jeste. A. Znači, to su zvučni. A bezvučni? Poljoprivredni, znači za zvučni, ti nisi bio na prethodnom času, za zvučne i bezvučne moraš da ih učiš ovako. Znači kako jesu, zato što imaju svoje parnjake. Da bi znao jednačenje suglasnika po zvučnosti, ti moraš da znaš koji je parnjak ovom znači zvučni i bezvučni koji su parnjaci. Onda možeš da naučiš, mislim možeš rečenicu da naučiš, a možeš da ih naučiš ovako kako ti, samo mora da bude istim redosledom. Znači ovi poljoprivredni, kombinat titel, ćurke šalje, fabrici hrane, ćurke šalje svakog četvrtka, fabrici hrane Crvenka. Dakle, Z nam je koji? Zvučni glas, S bezvučni. Jel' tako? I sad ovaj zvučni prelazi u njegov parnjak. Znači, prelazi u S. I onda dobijamo porez plus ski, dakle poreski, i onda dolazi do gubljenja suglasnika. Jer se jedan gubi i dobijamo poreski. Dakle, kad se bunite da li je glas, zapravo da li je jednačenje suglasnika po zvučnosti ili jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, znači prvo vidite da li je S prelazi u Š, Z u Ž i vidite da vam zapravo odgovara. Ali pre toga jeste da se ovaj glas koji prelazi mora da se nađe ispred prednjonepčanog. A šta smo rekli? Koji su prednjonepčani? Š. Đ. Ž. Š. Znači, čika Đole žvaće šljive, njegova ćerka Ljilja jede džem. Ovde nema, dakle, S nam je bezvučni, a nije nam zapravo prednjonepčani. I zbog toga je ovo, dakle, došlo je prvo do jednačenja suglasnika po zvučnosti, pa do gubljenja suglasnika. Osim toga, znači, osim kad se nađu dva ista suglasnika
Gube se zapravo suglasnici i kada treba da se uprosti neka teška suglasnička grupa. Naprimjer, kad imamo stn, stlj, štn, stk, stl i slično. Evo, na primjer. Posna. Imamo reč posna. E sad, kako je ta reč nastala? Kako bi glasio post plus jeste? Dakle, post plus ovo na. Pošto imamo stn, znači ta grupa je jako, kako bi se postna, jako je teško za izgovor, zbog toga dolazi do gubljenja suglasnika, odnosno do ovog t i dobili smo posna. A koja još glasovna promjena je ovdje u ovoj reči? Nepostojno a. Imamo ono postan, posna. Dakle, dolazi i do te glasovne promjene. Osim toga, znači osim kad imamo tu tešku, na primjer radostan, radosna. Osim toga kada se d i t nađu ispred c, tada dolazi isto do glasovne promjene. Na primjer, izuzeci. Kako je nastala ova reč? Izuzetak. Dobro. Plus i. Plus ovo i. Dobro. I sad koja je glasovna promjena? Prvo je sibilarizacija. Je, znači k pređe u. Znači imamo C. izuzetci. A šta imamo još? Ako imamo izuzetak, a izuzeci. Koja je još glasovna promjena? Nepostojna, u nekim se javlja, u nekim ne. Znači imamo tu izuzetak, ali izuzetci. I onda dolazimo do toga da se gubi c. Izuzeci. Zbog toga dolazi, dakle, do... I koje sve glasovne promjene ovdje imamo? Sibilarizacija, nepostojno a i gubljenje. Jeste. Uglavnom će na maloj maturi vjerovatno nam daju neki primjer gdje ima 2 ili 3. Možda i, dakle, uglavnom 3 bude glasovne promjene, 2 ili 3. A na primjer oca, od čega je nastala? Oca. Da. Kako bi glasio, no ajde možemo i nominativ. Otac. Od, znači ovdje imamo otac, ali i oca. Znači šta se još javlja? Nepostojno. Da, a onda kako bi glasio genitiv? A da ne, znači da ne gledamo, nego od ovog prim. Otac od otca bi bilo. Dok nije došlo do glasovne promjene. Dakle, pošto imamo oca i sad t se gubi ispred c i dobijamo oca. Jel nam je ovo jasno za gubljenje suglasnika? Dobro. Sad na kraju ćemo posle da odradimo samo izuzetke. Sada dolazimo do jedne glasovne promjene, koju vjerojatno svi volite, to je jotovanje.
Šta bi bilo jotovanje? Neka promjena koja se drži j. Jes, dakle, određeni glasovi, odnosno nenepčani glasovi u dodiru sa glasom j daju prednjonepčane glasove. Šta smo rekli? Koji su prednjonepčani glasovi? Ajde da ponovimo. Prednjonepčani, dakle, čika, đole. Ajde ponovimo rečenicu. Čika Đole žvaće šljive, njegova ćerka Ljiljana jede džem. Jeste, bravo. Znači sad imamo, na primjer, dakle, s, ajde da krenemo dakle, s plus glas j, koje slovo nam daje? Dakle, z plus j daje ž, s plus j daje š, onda d plus j, to sigurno znate, to je bar d, j daje đ, onda imamo glas t, jeste, glas n, šta daje? Nj, bravo, daje glas nj, l, lj, jes, dakle to je baš, znači lj, k, dakle k daje č, g, jeste, i h, jeste, bravo. Evo, to možemo sad, dakle, najbolje kroz neke primjere. Ako imamo brži. Od čega je on nastao? Kako je nastala reč, zapravo, komparativ brži? Vukane, šta misliš? Možda Brz plus i. Da. Dakle, pride brz plus i z i j daju šta? Šta smo rekli? Z i j daju ž. Dakle, brži. Isto tako, na primjer, stroži. Ako imamo pridev stroži. Dakle, strog jeste. Na primjer, zbog toga i nije pravilno strožiji, jer mi ako bismo rekli strog plus i, ne bi moglo da dođe do jotovanja, nego bi bilo onda strogiji. I zbog toga je pravilno strožiji, da vam bude malo jasnije zbog čega je strožiji, a ne strožiji. Dakle, g i j u dodiru daju ž, pa bi to bio stroži. Na primjer, crnji, od čega je nastao? Crn plus j, n i j daju nj. Ono je isto, dakle, ovdje treba obratiti pažnju, isto vam piše, dakle, strog, stroži, tesan, tešnji, besan, bešnji. Znači, to je bitno da zapamtite da je to, dakle, ne tesni i ne besni i visok. Kako bi glasio komparativ od pridjeva visok? Komparativ. Visok. Nije višlji, nego viši. Dakle, viši. Zbog toga je, dakle, ne višlji, nego viši. Osim ovih primjera, zapravo, ajde da možemo da probamo jedan primjer mašću. Od čega je nastala ova reč? Mast plus ju. Dakle, mas plus ju, c i j, šta daju? Ali imamo, daju ć, masću, ali šta onda dolazi, do koje promjene dolazi posle?
S prelazi u š. A koja je to glasovna promjena? I jotovanje. Ne. S u š. Mi nemamo, znači samo prelazi s u š. Nemamo nikakav glas j da bi moglo da dođe. Kad s pređe u š, kako se zove ta glasovna promjena? Ne, sibilarizacija je KGH u CZS. Kad s pređe u š. To je jednačenje suglasnika po... A ko mesto? Tvorbe. Dakle, s u š jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. I često se dešava da se jotovanje vrši pre jednačenja suglasnika po mestu izgovora. Suglasnika po mestu izgovora. Osim ovih glasova, glas j u dodiru sa još nekim glasovima kad dolazi do same promene. Sad ćemo da vidimo i kojim. Dakle, u dodiru sa onim ustanim b, p, m, v, dakle, b, p, m, v, u dodiru sa glasom j daje blj, plj, malo čudno zvuči, ali mlj, vlj. Dakle, na primjer, šiblje je od čega nastalo? Dakle, od šib plus je i dobili smo, dakle, b i j daju blj. Pa smo dobili šiblje. Na primjer, grmlje. Od čega je nastalo grmlje? Grm plus je. M i j daju šta? Mlj. I dobijemo grmlje. Dakle, i to bi bilo, dakle, za jotovanje. Ali imamo nekih pitanja za jotovanje? Ne. Dobro. Na kraju nam je ostala asimilacija samoglasnika. Sad, kod asimilacije samoglasnika, to su uglavnom, znači, kako možete da ga prepoznate? To su vam, znači, zapravo, to je izjednačavanje različitih vokala. Uglavnom ovo mojeg, pa mojeg, mog, mog. Znači, mojeg i znači, ukoliko imate, dobijete primjer mog, tvog i sličnog, znači, to je asimilacija samoglasnika. Jer, na primjer, mojeg, dakle, ovo nema, dakle, mojeg i, dakle, ovdje, dakle, ta promjena, dobijamo ovo kraći oblik mog. Dakle, uglavnom samo u tim primjerima mog, tvog, dakle, kod tih zamjenica se javlja, dolazi do asimilacije samoglasnika. Sad ćemo da odradimo, ako nema nekih pitanja za ovo, za glasno, dobro, odradit ćemo odstupanje od glasovnih promjena. Dakle, odradili smo za jednačenje suglasnika po zvučnosti. Šta nam je bitno za jednačenje suglasnika po zvučnosti? Jel se neko seća? Kad se odstupa? Šta nam je ono važno pravilo? Zapravo ovdje su navedeno je nekoliko pravila, ali ono što su velike šanse da možete dobiti u zadacima na završnom ispitu su ovo d ispred, ako imamo ds i dš, dakle tu ne dolazi ni do kakve promjene, na primjer predsjednik, brodski, šta imamo, na primjer predškolski, dakle ne dolazi do glasovne promjene, već, si dobro Stefane? Da, nego ništa. Dobro. Dakle, odštampati i slično. Također, kada se đ, dakle, nađe ispred glasa s, dakle, imamo đs, ne dolazi do promjena. Na primjer, vođstvo. Dakle, to vam je bitno. I, na primjer, u riječima sa prefiksima iznad, ispod,
Kao i kod reči stranog porekla, da se ne bi gubilo, zapravo reči su stranog porekla i onda da se ne bi menjala zapravo ta suština. I ispred latinskih reči koje počinju sa sub. Naprimjer, imamo, evo možemo da subpolaran, eto imamo neki primjer. I u vlastitim imenicama stranog porekla. Sad, prelazak L u O. Znači, ovdje imamo samo jedno navedeno, znači samo kad se javi L na kraju sloga i to su uglavnom ovi primjeri. Molba, žalba, bolnica, bokal, ždral, bal, kanal i slično. Kod palatalizacije. Kod palatalizacije, sad ću da vam kažem, dakle, šta vam je bitno. Dakle, ovdje je bitno kod imenice koje se završavaju na K, G i H. Naprimjer, ime Anka. Znači, nećemo reći na primjer, da dođe Ančin, nego Ankin. Dakle, imenice koje se završavaju na K, G i H, znači najčešće ti prisvojni pridjevi imaju nastavak, znači kin, gin, hin, a ne, dakle, ne dolazi do promjene koja se naziva palatalizacija. Ali imenice na ica, dakle Milica, kraljica i slično, dolazi do promjene dakle c u č. I onda imamo umjesto nije kraljicin, nego kraljičin. I nije milicin, nego miličin. Također imamo i ovim oblicima imenica ispred nastavaka E, na primjer vojnike, pruge i slično. Vojnike, pardon. Ali ima i u tvorbi pojedinih pristojnih pridjeva, bakin, snahin. Nećemo reći bacin, nego bakin, hleb, na primjer. I, na primjer, imamo ove imenice koje se završavaju na čica, devojčicin. Mi ne možemo kažemo, čudno zvuči devojčičin. I ispred nastavaka ica, kao što smo rekli, tačkica i slično. Što se tiče sibilarizacije, dakle, reči koje bi se sibilarizacijom izgubile, dakle, izgubile bi se ako bismo izvršili promjenu sibilarizacije, došlo bi, dakle, izgubio bi se sam smisao reči. Naprimjer, ako bismo rekli lizi, niko ne bi razumeo da je to liga, a zapravo je, dakle, liga, ligi, ili kuga, kugi, aga, agi, psiha, psihi, meštanka, meštanki, sluga, slugi. Sad, što se tiče ličnih imena u dativu i lokativu, znači nećemo reći stanci, dajem stanci, nego dajem stanki, dajem Olgi, dajem Bosanki i slično. Također i reči koje se završavaju na čka, čka, cka, zga, ska, tk, znači tačka, tački, mačka, mački, zvečka, zvečki. Dakle, svi ti primjeri zapravo ne dolaze u tim primjerima ne dolazi do promjene koja se naziva sibilarizacija. Također i ove reči koje se završavaju na nka, ska, tka. Znači, ovo vam je sad, što se tiče ovih primjera, najbolje vam je da ne učite napamet ova odstupanja, nego čisto da iščitate, da vam bude poznato ukoliko dobijete primjer da zapravo najčešće će se provjeravati da li je to pravopisno napisano, tačno, nego da vam bude pitanje od koje glasovne promjene se odstupa. Nego će samo napisati, na primjer, da podvučete tačno napisanu reč. Na primjer, i geografski imena stranog porekla, kao i, na primjer, neki dubletni oblici bici, bitki, zagonetki, zagoneci, pripovetki, pripoveci, čestitki, čestici. Što se tiče jotovanja, znači ovdje imate samo nekoliko primjera. Na primjer, klasje, kozje, nadjačati, razjasniti, konjugacija. Dakle, to su samo neki primjeri koji su odstupanje. Jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe smo već radili, da se, znači, ispred s i z, s i z se ispred lj i nj ne menja, zapravo ne dolazi do jednačenja suglasnika po mjestu tvorbe ispred tih složenih riječi. Na primjer, sljubiti, sljuštiti, razljuditi, izljubiti i slično. I u složenicama kojima se prvi deo riječi složenice završava nadzobnim suglasnikom, a drugi deo složenice počinje dvoosanim suglasnikom b i p. Ponovno jedanput, vanparnički, vodenbuba, vanbračni i slično, crvenkapa i, na primjer, stramputica. Kod gubljenja suglasnika ono što je bitno jeste da kako bismo napisali 600. Jel imamo dobro?
Jest, dakle 600, tu ne dolazi do gubljenja suglasnika. Naprimjer, kod superlativa, kako pišemo superlativ od prideva jak? Jač. Superlativ, to je Najjači jest, dakle najjači sa 2 j. Znači, ukoliko komparativan počinje glasom j, superlativ ima ono udvojeno j. Zatim, na primjer, one složenice u kojima bi se uprošćavanje tih suglasničkih grupa zamutilo bi im se značenje. Znači, ne bi bilo isto značenje. Ako biste rekli vannastavni, nema toliko značenja. Ili, na primjer, protiv rednost. Dakle, mora da se, dakle, protiv vrednost ili nus zarada. Dakle, zbog toga ostaju ta dva suglasnika jedan do drugi. I u značenju zanimanja koje je oblikovano nastavkom skinja, na primjer pijanistkinja, teroristkinja i slično. I ove nove pozemljenice, aoristni, azbestni, kastni, protestni i slično. I na kraju asimilacija i disimilacija samoglasnika, to nije toliko bitno, ali na primjer u padežnim oblicima riječi stranog porekla. Ne kažete u intervjuu, nego u intervju znači sa 2 u. Ili, na primjer, evo, sa Rousseauom. Dakle, rezime. Dakle, nije samo jedno, nego se udvaja zbog... Molim? Mogu do toga. Možeš. Jer se udvaja zbog toga što su riječi stranog porekla. Eto, to bi bilo to što se tiče glasovnih promjena. Jel mi imamo nekih pitanja što tiče glasovnih promjena ovako? Da treba još nešto da ponovimo, da... Ne. Dobro. Ništa, onda ćemo da uzmemo sad zbirku. Jel to snima i dalje? Dobro. Uzet ćemo zbirku, sad 180... Koja strana? 183. Možemo